Dobrodošli u moj najnoviji video. Danas ću da vam pokažem kako sam pravila jedne štanglice sa ekspandiranim prosom. Ono što će vam biti potrebno je 120 g ekspandiranog prosa, zatim 150 g tamne čokolade, potrebno vam je isto tako 140 g kikiriki putera, zatim 3 kafene kašike meda, biće vam potrebno još pola kašikice cimeta, prsuhvat soli i od 1 do 2 kašikice mleka. To ćete sami da vidite, zavisi od čokolade kakva vam je. Ako je čokolada onako koja se puno šećera kada topite, onda dodajte 2 kašikice mleka. Sve sastojke sjedinite, znači čokoladu, med, zatim kikiriki puter, prsuhvat soli i cimet i to zagrejte da dobijete jednu onako homogenu masu. Kad ste to otopili, sipate ekspandirani proso i sjedinite ga sa smesom koju ste napravili. Sve sastojke ću vam dole napisati u opisu videa da imate količinu koja vam treba. Ovdje u opisu vidite da je na engleskom, dole će biti na našem jeziku. Dakle, sve to zajedno izmešate. Sad možete da uzmete jednu dublju tepsiju, da stavite pek papir i tako da napravite da budu štanglice, pa posle samo isečete. Međutim, ja sam ovako napravila u kalupe za mafin. Poređala sam papiriće za pečenje mafina i onda sam napravila tako okrugle. Znači, vaše je da birate kako želite da napravite. Kažem, ja sam ovako u jedan kalup za mafine, poređala te pek papiriće za mafinčiće. Da ne bih dužila, skratila sam malo video, da biste samo vidjeli kako treba, napunit ću 2, pa ću vam poslije pokazati kako izgleda. Znači, napunite ove kalupe. Dobro ih pritisnete. Možete da stavite ako želite da vam bude brzo gotovo u zamrzivač na nekih pola sata, sat vremena, ili stavite u frižider na neka 2 do 3 sata da vam se to dobro stvrdne i onda možete da poslužite i da jedete i da uživate. Hvala vam što pratite moj video, što ste ga pogledali i veliki pozdrav!